Sanso Emma Bimba Attention TV. Attention TV, she say, we inspire you more. Yen ba na se ye mame ai. Eye ahinia wo transe e wo sompa e de nsema etwago Ghana. Nsema hodro e kokokoso a Yankopon afra na yinesi wo se won solve enkrofo problem e ma otumi gina kra e gi sika emu odupa na odi ama obi dwetre se won fa nkodi dwa na ntimame obo adwuma no nti ene entati akra na beka obi nanti a ne no de afa eye ahenie ahye e ho se ne ombetoto ne maman ene ye na gina ye sompa eye FM ho na ahenie tenase no arehosem esie Yankopon kra ya na odwene ho kra won ti ase Yanyina ye ni mahini ehia wo delay show so na kozama wo de beto abonte wa ware mfie dodo bebreni a awo adi a wo mami enya bi na ni show no so abayo bi be pie ho a abayo na sam ne tintini tete mu nyina ne se woni abemu bi afa yefru na abemu an se ne abemu an ye ne niema no na ni nheda enje ho nti waba eye ahini ahwe ye sompa se ahini empe be ma no na wonji sika ono na onfa nkoye abortion assemwe eya wiroho ahini atweaba e wo sompa o de video no maye hwemra wode ne toma nyina ba atiti o so na atete toma nim ma me to nyame ka nyame nsala me ye oboa ye na wo so pa bodamfo na because o so wo yere wo ka che ne sa wo yere high fever ne kunu Mohammed wo he Suse no so ha ni din ya de friend di Suse Suse ye friend no bro no ba so no so te isa kwan esu ya o tell God o ba mi show isu am Bible Quran focus ya national poped ye Bible ko ya sorry eja kram ko ma beja raboni beja bodin ya me bodin bi a Grace Bible sasamo ame beken ni nitro na me boa me oda ogre asambe na esi area bedan ma nkata na nimo so mbizi bi ne ya guy me ton ma wo ketia imtia side hu me na me de nyoma kogu no ba me nche open me number me say oh number no de no kana me am na me temu intrim se baby na efe me am de ma te wona o ka dem say me ne fepa na opese not o try worry me am say so you know so ni rewu na high fever na che no am so oh yeah sure say high fever was am cry the baby babla bomu ya high fever na che na yere na say na yere bodam ansa na am say yeah sure te honum na say yere bodam ni bu yefu o say na me mato ma bodam ma ka say me yerewu na me kan ya fe na me see you mati ti na oba me chen di nkomo na wan de osa na obi a me pese me wara na on pese obehu me fi fe no me ko ya ma da me da hudi me wa to ahye me so gidi na me say na de ni say rape ana why ye no he say no o yes time bi na why bi na me dead na me say wan hwe a man hwe a obepra me neti o ma ne be I'm dead sana o matade ni sa no agu obe o pant no ana o yes o ro me no agu o dabi o tugu bibi o be de no to agu bibi no to agu na me I'm dead ti do hu ya sa fu ti mi hu ya sa e fe wi ya o de na ni bo sha so sa pepa ne be ma na wa na de odi wa se de o ye ni misro na se manji me na me bi emu ma me hwe no na me de me o ye e bi mu ya sa mi bi sa tete what to ahene ahene na dia be sanimo evidence base we ye exhibit me patcho prosecutor exhibit no na peja kwasoro no peja kwasoro oh come on in court peja bi ate for exhibit no peja na yi exhibit no peja kwasoro okay be ma no da tete wa hwenem o tete ni nyina okay no if we so no wan ka oh thank you and I say sorry no be pan or the boss so be pan be ma no we no I share the top no akoda see me dreams be ma de bibi hanana tin na die na esi na me ye na me ye na de chi me hon sorry come so no you 50 cedis no say it me ashawo for overnight no o mama fi ubi man fit to be pene me na ashawo me buy say me no ba bet na bobra
That's why my catch and say my papa no nhwe no na dey betu I'm say nti na be take advantage na oboa to me na me oh Grace G am so da bi na me take Kate am so let tomato me another how much me so return me mpeni nti me ni pi no ko kire me kwano Muslim for school bi wo ho no Sawaba na ho a na o mo fa ka na dia me buy iti se na moja ye me hu nyina se me harvest a check this one month December na mo 3 years now be in need oh Debbie na when feely oh Debbie say wo ye ndie na wa yiso ana na so afu mi ne wa come on ada na wa yiso mi o tomato ye de na esi o san ne hoden eh obema what toma what the senate yana or the senate toma me kwa minim do ye no no ye si ase wo e de na esi o gre me patro enti me kom na me se me gya na chidi na me gya na manyame ti me catch na that for eh no say what etie na me friend on fa na me di ma me number 5 na me say sa wo twa na be hu yakopɔ be punish ho do da because they ba me trim say me ni be ma be ware ai ta na oda me o le twen enti na usuru wo frɛ adafo bi so on gi na adafo bi e fa no coach e wo ho no coach enti won gi number ti me na me ba adwuma no coach say madafo ada na me say ade bi oda o sinya abote onu ko wa ti bibia wa ti hint ni nyina ti me nya no na be ma o so le be ma o so ni oba o ko ma ko na mo ye lie abote na ko ye no so an Grace ade na asi menyim eti usin koma uskana kose enti me ye no na me se da bi minti me na enti me friend no na ka chere se menyim o ka chere me se no mfa ba be ma foforo na no ni time asasam kwa na make no coach no so onyambo so mezenyi me come 2 months eti usin koma uska me na fa kose ti en friend no na ye nyiska ma na kose me ka chere se 6 omso mbeje 600 omso mbeje 600 Ghana cedis every me call me sim the cotton the foreman and the foreman say also be 300 it was 300 na ma o fa ma me it was in answer wonyam ye nyiska ma na ko igu na so also me show you so that me ko igu na sorry ene me no me mami boko sorry auntie sorry bra sorry sister ya soma o me wa mami ade wo when me me what is kind of what you come on ati say and me no boko me say oh and that brother be what I say dia brother MC me say wo me what is na what you are using MC mo fa to yeso ni e ya gba who want to say me so fa me me what is kana ko mami me say ewura ya ba to wa na chi bra ba fa wa na chi me what is kana ya ni ambre no ya mo sika Where get you or here beating sampa. Be a sure say, Mamma, he or when the Okofia will be soon. Will be soon in more dean. You'll be na yam pen and your pay and so. Enya, sana brabonity, now tibia, else would then yamia say, now go pombre, and then merepa, a quintua, macra.